Urgent. Hashtag UNIMISS calls on the hashtag South Sudan government to deploy security forces in Tonj East, Warrap, amid deadly intercommunal violence. At least 80 lives lost. Hashtag UNIMISS is engaging local leaders and stepping up peacekeeping patrols. Immediate action needed to prevent catastrophe. Mala madidian ge kadel chile da tada lankata dun kel kane. Alar tite kelar so gone gadian kaling kagalar ti jidine te paiban. Ane kona no ka sa Sudan wine kadel keri jene kadel. Te kor te tuan tegatan, te kor kam dur tegatan, te kor ka kuma melade sa Sudan kana ale teten wine te gol. Ate chinama toka ventiu, chatoka nasar, chatoka lang, chatoka burabie, chatoka Western Equatoria, chatoka Eastern Equatoria, chatoka Jubawana, naikona ka korpa ne ninte sewa. Kajan kuya mo chukuma Unimiss ke kuma United Nation manteka sa Sudan ko gangana ke ganga hale. Tiawarga ke jak kuma sa Sudan and wala ke mukta quarantine sat for ke mea dit. Tiawarga ko mocha jakten kawarga kuma lada latken de duak ke security de jagataten ka Tonj East ka Warrap state. No more chikana lada no ka not warga ka ki korotin wa kam duratin taka Warrap ke Tonj. Chikot roi chigataten la nin doro kana doro ke tubula kana tubula. Kui jani antamon ajan chemme shikona ling pan mi to ka unity state ka bentiu o chi tu bil dangro tichinyen kamantar kana equitar te shua ka wa de shua kan quitar on the antamachi Unimiss gujano take non correct one along jakana ko bana bahale ke neti talmu baka widur ken biko chiang banatisha dor ken no moichi Unimiss chawargat ke jakuma sa Sudan no der lat der toten ke der deployment ke date da der lat ko de security jagabum ko de ladamo de capture ko de korrong de ka jako de gacho chicken de wo ko nyam na mo chicken jak muktab quarantine nisal pake me ya dit and wala and jokan no di ladamo de jagamal willet ko de security de jagatatin ka Tonj East ka Warrap state ka ki kore dore kam dore men la rodantama chikana la no cha netan wan chige jan doro ken ka jan ka kigen kui korone ko nakana ne dore ka wangadil na mo chikana la no amidja long ka chawa oda o nyam kaninte batana chiga kuma sa Sudan chikana pet chikana torko der na wanda malat kapet ko maniak pankian bo chige chui ka tamona ko chobo pankian ko netin wala dak doro ken la kana reng bigoro la ka Unimiss and Unimiss wanda kwanang kwela top ko queen and rane abedian medira long ke ka yoto wanang nang kan karar long ka kwilok na mo chikana goro no bo nyam ke binetum wan biko mukan ka Unimiss gwarna takanten ka Warrap state and wamo dian kukan wargaga malagwar kuma sa Sudan ga yang o dar ladumo ke da koruma da kapchuang cha da ko nyam komu o ko nyam be yoto wan bakanang along kai kuma ke muktap dung United Nation and taka sa Sudan kai Warrap state ka Tonj East komo no kor romo ko nyam be yoto wan bakanang lara ka long ka kwan manukui dwele ko moi kana ke kemone nere chadak baga moi ke wad biga toiten baga moi ke kul baga moi ke micham kana ano mo gwi kana wo mo ko raw wo kan go wo kan yamlo be yoto wan baga nangrar ka ke kilo ka kiyo mo chiga kuma sa Sudan chikane por ko dar malo dar jak wala ko de kor de kapchong kam dur tin pinyin ko de nere lo dor ken ka de go chiang ke chiang kanawon no mo gor kana ekika o de mal dar ten gwatan takanten ken Unimiss ke gwata jara laten ko biga ala bikan kagang ka rig dialun bakaka ticha tro akan lot karo de antama ke sene sa Sudan cerke bentiu ke Warrap state ke Western Equatoria ke Eastern Equatoria amanu Central Equatoria wa la ticha trolian lat karoliantan kan toto kati chi tana tia kamnel an sa Sudan tama ka well raikona
dagwam temal mal teraira kandi ni juba karada katia mal murombo na ko mod ni raira ka juba poinda Georgia no nakanatan kabat yenatan katan dang wikon melat karadatan na mo chadwal mudi chay jaba baray nen di alan chiang ray wika sa Sudan ko wika leo tala mal kuja mo chi kuma ke date Unimiss enteray wika sa Sudan che kwarsa Sudan che gwarwar gagamon wala ko dar lati che karada ka jaba chung ray wika sa Sudan chang ni misikambulat chikawa yung misikane japan wala ka wargak ano de kuma sa Sudan dara chiangang na mugwada jaba tatin ke dara jaga walat kanin tuk pate eto wane wala na moja ni chikana lat ka chikana kumpini no de kuma sa Sudan dara malata na long ko netala hala ka sa Sudan ta michui ke long ko kan kwa ka jako pigi jam doru kien ko dalkan ko biki liu ke baganak na mo ajana toka ka jan chang wal ka go ne de yana ling ya chelo da te dalong mi jera mukan chana lo goro di chana no di ja gor ko di ja subscribe a chelo da te dalong madaro ka buana me a biata mal